Psihičko nasilje jedan je od najčešćih, ali najmanje prepoznatljivih oblika međuvršnjačkog nasilja. Ignorisanje i isključivanje iz društva, ogovaranje ili zadirkivanje gotovo da nema razreda u kojem se djeca sa tim ne susreću. Takvog psihičkog nasilja često nisu svjesni ni oni koji ga rade, ali ni same žrtve. Meta može biti svako, ali najčešće su to djeca slabijeg imovinskog stanja, povučeni, ali i odlični učenici, etiketirani kao štreberi. Na koji način se izvještava o nasilju nad djecom i koliko se često govori o toj temi, pojasnila je novinarka Katarina Radović. Kroz tabloidizaciju i kroz trku za senzacionalističkim i naslovima i vestima i tek tada smo shvatili negde da koliko grešimo kada izveštavamo o deci, moramo biti senzibilni i negde podizati svest o svim onim problemima sa kojima se deca suočavaju u ovom našem društvu, tako da je ovaj seminar bio zaista koristan i mislim da su se i učesnici složili da ih treba biti što više kako bi se i novinari, ali i oni koji rade sa decom edukovali kontinuirano i kako bi što više naučili koji su to načini, mehanizmi pomoću kojih se može izveštavati o deci na pravi način kako bi naravno opšta društvena javnost dobila sve potrebne informacije onako kako treba. Psihičko nasilje nad vršnjacima danas je opasnije jer se često preseli i na društvene mreže. O ovoj temi mediji u Novom Pazaru nedovoljno pričaju, iako znamo da su djeca najosetljivija kategorija. Postoje, da kažem, te neke tehnikali, mehanizmi i šabloni po kojima bi mediji trebalo stalno da se ponašaju, ali nekako se odstupa od tih pravila. I to uglavnom zavisi od toga koliko je novinar baždaren, u smislu iskustveno, kakav je njegov sistem vrednosti. I onda tu dolazimo do problema. Ako se dobro ne proveri informacija, ako se ne radi posao u skladu sa etičkim kodeksima, i onda se objavi neka priča, nastane problem. Važno je baviti se uzrocima i posljedicama, a ne da zalazimo u privatne živote ljudi, što često radimo, a cilj je jedan. Zarad senzacionalizma, tabloidizacije, stigme neke i ne bavimo se time, ajde šta kao društvo možemo da uradimo po tom pitanju, da budu zaštićene, ako pričamo recimo o nasilju, bilo koje vrste, da se zaštiti i dete koje je žrtva, a i dete koje pokazuje agresivno ponašanje. O nasilju ne treba govoriti jednom godišnje, već svakog dana kako bi se kod građana podigla svijest o tom problemu i pristupilo rješavanju što prije.